Ахметбеева Камила Яхсай. Табиатны dört никматы бар емек, бар айлары бізге рухын береге. Пусурманға эртіп ішкен ал емек, Рамазан ай сүйінч алып келейі. Рамазан ай тазалықны гүллері, имансызны намус яхын елейі. Дүниядағы халқыбызны гүллері, yüreklerine asil oylar елейі. Yetmesem de Moskvaға құтлама, өзен судай sizге бағып ағама. Yaxşılıklarda rajalar yorama, Яхсайымны атын tutup бағама. Eli üçün tabulağan erenler, yat busada olar mağa yuğuklar, tan çolpanda yanıp düzüm tireler, ta şaharda tahni tutsaq umuklar. Halkımızın indi sıylı bayramın, nasip olsun esen aman ötkerme, harakatını çalışığı güçlenip, umuk düzüne al bayrağını götürme.